Nedavno je da Jinx imali ste malo duži prestanak i kakvi je to imalo efekt na vašu grupu? Ste se vratili bolji? Pa ne, u nekim smislima smo se vratili bolje, da. U međuvremenu moram priznati i ovaj koncertni biznis ili ovaj show biznis koncertni malo uznapredovao, pa su sad puno bolji razglasi nego prije, pozornice su bolje i puno je ljepše svirat nego prije 10 godina. Koji publiki vi u prvu vrstu i posvetite svoj glas? Pa što se tiče naše publike, ona je vrlo raznolika, tako da se pronalaze dosta različiti tipovi ljudi i različitih generacija. Recimo sad za ovaj zadnji singl dosta male djece se tu popalilo na njega, što je malo čudno. Onako od 3 do 5 godina sam čula dosta roditelji se žale da im djeca pjevaju to po parkovima i tako. Ali imamo stvarno, mislim da imamo generacijski dobar raspon publike. Ko je pleše sad, sa tajne ovog karnevala znam. Muči me samo, da li tu sam gost. Možda i moje lice krije lice još. Da, vaš najpopularniji hit 100% bio je Tamo gdje je sve po mom. Mogu očekivati na novom albumu nešto još popularnije? Pa ne znam, teško je nadmašiti tu pjesmu kad malo razmislim, ali što se tiče stila sigurno nećemo ništa slično ponoviti, ali ne znam, malo teško tu pjesmu nadmašiti po meni. Ja mislim da se i vrijeme isto tako promijenilo. Mislim da takvih hitova više uopće nema, ne od Jinxa, nego uopće. Da je, sad je sve puno kraće hit, znaš, odnosno to je mjesec dana, a ta pjesma je bila hit praktički godinu dana, znaš, tako da mislim da toga više uopće nema, ne u slučaju Jinxa, nego uopće. Ja mislim da sad kako stvari stoje, zapravo ništa ne može biti toliki hit kao što je to bilo tad prije 10 godina. Dobro, puno vama hvala.